mislim da smo mi države i narode koji imamo zaista bliske odnose, iskrene odnose i smatramo Sloveniju kao jedan od naših promotera i podržavača u našem EU i NATO integrativne procese. Kao bankar ja radim za NLB banku Skopje već 20 godina, uz to skoro 19 godina u NLB grupaciji i mogu da kažem da mi lokalno u Makedoniji, Severnoj Makedoniji zajedno sa podršku naše grupacije, NLB grupacije smo ostvarili odlične rezultate u Makedoniji i smo jedna od najvećih banaka u Makedoniji i najveća banka u grupaciji pored naše majke. Suradnje između kompanija sloveničkih i makedonskih mi uvek potpiramo i možemo reći da sve sloveničke kompanije koji su investirali u Makedoniji imaju odlične rezultate, beleže određene rezultate. Slovenački brendovi su prisutni i dobro poznati. Smatram da je još uvijek puno potencijala za suradnju na obe strane, znači i da naše kompanije makedonske investiraju u Sloveniji, a i slovenačke kompanije da investiraju u Makedoniji još uvijek kako su investirali do sad. Samo jedan podatak, kad pogledamo ukupne stranske investicije koje dolaze iz Slovenije i to uporedimo na broj stanovnika Slovenije, možemo reći da u stvari slovenički narod najviše investira u Makedoniji. Ako to uporedimo po glavi stanovnika, što ukazuje na to da je poverenje tu, da su rezultati dobri i da je budućnost izvesna. Nova Ljubljanska skupina, Nova Ljubljanska banka je največja finančna institucija v tej regiji, z sedežem v tej regiji. Tako v Sloveniji kot v Makedoniji predstavljamo najpomembnejše finančne institucije. V Sloveniji imamo več kot 30% tržni delež, v Makedoniji približno 20% in smo druga največja banka. Prav tako je tržni delež poslovanj s prebivalstvom in za pravnimi osebami obeh držav zelo močen in nudimo celotno paleto storitev za to, kjerokoli podjetje se bo odločilo za kakršnekoli investicije v Makedonijo, kar toplo priporočam iz mnogih razlogov, da koristijo vse usluge in nasvete Nove Ljubljanske banke, se jim bomo olajšali pri kakršnemkoli opravilu v Makedoniji.